Ngai thatu te chibai levek ole khovel mun tin a hian thilmak tak tak hi a thleng thei don em ni le ti tur hi alo thleng fo to thina a hmulo tan le hrengai lo tan phei chuan oi om lo takte po ani ome khovel mun dang ang bokin India ram po swal na sang sangin min lo chilna sa in chutiang in zoram lampo kan bang bik lawa National Crime Record Bureau NCRB in nikum August halama report a atarlan dana India ram pu ma hian nitin in thana voi somriat pahni omzi angin atar langa kidnap hi darkar tin voi som pakhat thleng anga chin chha bokin ni khata po hetiang thilrap thlak tak hi a thleng hnem le ti na ni chu ole ton chuma kan ngai thla khau tor po hi ral khata tanga ngai to chuan ani theidon em ni ti tor ani a ma se thil thleng ngei ani boxi ani kumin kumsang ni somni pathum September tha a Maharashtra Garchiroli huna thil thleng hian mi ngai ven a hloin mi then khat phei chu hlo thona na sa takin aman hiala chuta chuan chungka member panga ngot mei chu karthum chunga annu na lak sakni in an thi chan po multi organ failure vek anni tho tarlan ani a henat na hi in kai chon ol taknia an ngai awangin chinam khoweng then khate phei chuan chia tok chungkwa te hi an tlo du lo hial renga he chia tok chungkwa te hi no pangtinin an vain member som paruk ni in chungzinga panga ti chuan kan tarlan tak ang khan an nuna an chan ta der mai tarlan tak ang khan he thil thlenna hmun hi Maharashtra a Garchiroli district huam chung Mahagao khwa thil thleng ani a pa ber chu boral masaberin ani thumna nu ber chu khosik le taksana in na sataka tlak bok zui ngalin damdo in lam an pan hiala chuti mek lain in chung an chen pui an fanu an tunu le an fa pati po ron nuam lo chhowe chan le in boy pui the chuang tu ma anom lawa an na dan la ain ang thum bok si nen dam doi manga in en kol zelin chutiang chuan an ma ni chena ina anin en kol maya ma se zia umlam pan a in zwalam an pan zelawang chuan angai na an shilavin an mang ang tak zet ani ber an nat na lan chwa dan po an leile ko zung tang morte rondum chuakin chong an har sat veka hei wang hian natna in kai chon thei thil ani ringin chung ka member la dam thati po in an chung te dam lo boy som konga chitna na satak an nei hiala ma se boy pui tu tur dang an om chon silo awangin an tilo thei box silo ani chutiang che chuan thenam khoweng te po in kai chon thei natna a ngain chan pui du viau thin ma se an ngam meu lo ani bera chuti rwal chuan an thei ang anga anin en kol ve zel ba ka damdo in lamte po panin thei to pan chwa ve renga ma se an natna in an taksa alo e chhia to ema wangin chan thei ani ta hlom lo ni in alang hetia chung ko pa ber abora la changa karthum chung hian chung ko member palingutin an nuna an han chan le zel de chuan ngai ven a hlo in mitin mai chuan mak an ti hle a chu mai ni lavin natna in ang tlang tak anat dan le at hodan po in ang vek bok chuan soi akai zwalin engwanga hetiang hi thlenge ania natna in kai chon thei natna nita se veng chung mi te a po hetiang natna ve hi om takani a ma se chu tiang om tu ma an om bok si lo hei wang hian he thi na phena hian thil in phum ro a omangem ti chu angai ven tu te ro zona lian tak om chu ani le ta ani kan tarlan tak ang khan pa ber sankar khumbare chu September ni somni kumsani somni pathum khan nuam lo tanin khosik le taksana in atlak bok zuya hei wang hian a heri tasil damdo ina en kolvat ni in hetia damdo ina a omla hian anupui vijwa khambare le a fati pani ba ka atunu te po hen na hian ti boin in lama anin en kol meka amai ro chu a hnuwa nu ber vijwa khambare ero kum upalamte aloni bok nen a chawzwal deu awangin amma a pasal alno en kol to na sub district a heri tasil hospital lama en kol tora shwaini bele in anno pa chuan damdo ina theitop chua en kol anita a ma se heta hian an be se anga thachak theilovin damlam a in zwalam an panzel zok tatlat mai hei wang hian a en kol tu damdo ina thoktu te po in ti ngaina an shewak to lo ani ber chutiang din huna an din tak zela chuan chung kolam in ron khom chuan an en kol na mun thlak mai chu tha sia in Chandrapur lama an kalpui le a amai ro cho chuta anin en kol hnu apo chuan thatlam an pan hlei the chuan silo awangin
Nagpura Nami Hospital an pan pui le a heta po hian damlam ai ma in zual lam an pan zel awangin September ni somni parukum sa ni somni pathuma pa ber Sankar Khumbari zok chu boral tangi nge in anu loka nu ber vizwa khambari po chu aboral zui vele tabok ani hetia chungko pa ber le nu ber an boral no hian aladam ho chungkwa chu an lunga in an mang ang tak zeta chu mai ni lovin an nu le pa thi pui natna ang che ave mek pathum an lakol bok sinen hlo thona na satakin an khat ani ber a the ang angin damdo in lama pakhate te in shwain admit an lo ni hlom zela alanda na natna thumun vek nei an ni ti hairwal ni lovin alan chhuadan ein ang vek boka chu tak chu a en kol tu doctor te po ina mak an ti em pakhat ni in ni danga hetiang ang natna an la muom an la siat lo thu an soi chuak hel nge nge a he an natna hi alan chhuadan tlang puya chuan abikin an konga chin hnuailam ana zawalin che tharsa an ti hle a tin luna na satak nein an lei a chheitla tawangin an duangin an tong rei theime ulova he mai ba ka an hmuite ronduk chuak telin hetia an hmui a ronduk to chuan natna in an taksa ati chebiau to ti na alo ni a ti chuan an natna chu chuti maya dam zung zung thei ani lo niang maso na nei thei vak lovin in en kol na hmun dam do in te po an thla kwal nuala ma se omzia om hlei thei si lo chutianga chung kolam ten thei top chua dam do in sang sang an pan hnu October ni riat kum sa ni somni pathum khan an fapa komal da hagwan kara chu aboral vele tatlat mai chutiang chuan midang pu in damlam aya roilam pan zelin October ni som pali kum sa ni somni pathuma antunu atete atanga anbula khosa chu aboral vele a chu mai ni lovin atu glok October ni som panga kumsa ni somni pathum khan anfapa Roshan Khambari chu aboral vele te boka thlakhat bo tlinglo ni somni chungin mi panga ngot mai chu he chungkwa tang hian boralin annat dan ain ang vek boksi chuan ngai ven ati hlo zol hle a hei wang hian chungkolam po in ngai thatlo na nei chanin an chung de boral na phena hian thil in thupro omin an ring tutlat maya amai ro chu achan om emo hantin zon tor emo an shan lo chuti lain chungkwa mi panga ngot ni reilo te chunga an boral tho chuan reilo te chungin veng chung mai pi alama Garchiroli district chung athang chuak ngal veka atam jok chuan natna in kai chon thei ani ringin ralchit ruk na riau an lo nei nge nge a chuti lain chen khat ero in ro manamu mal tak hnuaya thilti niangai an lo ombok ani ti chuan boral ta Sankar Khambari fa upober Sagar Khumbari Delhi na thoka ompo an chung ko chhe to awangin ana thona Delhi atanga ron hoin achungte a thaliam hnu atuka an na chol chen khat awanga chamwang mana ain ngai lo awangin Delhi lam apan le ngala mase ani po an kho atanga Delhi a thlen hnu loka ataksa har sana nein ain soi ser tan tatlat mai heta anatan po hi achung te nat na nen khan ainan ema wanga in en kolwa thasya in ain en tir ngala chuta chuan hospital lampo in an lo admit nge nge a chu mai ni lovin ani ba ka hian an driver Rakesh Maravi po hetiang che anat na hi lo nei ve in Chandrapura private hospital a en kol ani boka amai ro chu wani thlak takin anni pahni ero en koldam anni thung hetiang ani le zel taka chuan Kumbari te chung ko chunga thil thlendan le omdan chu ngun taka an ngei to hnuwa chung khat nai vai in hmukhom chuan an thiam lovin an ril ru an tak zeta tin he thil hi miswal thil ti le phiar ruk na rap thlak tak noya chetani in an ngai to ani ber hei wang hian police a complaint thelu ve phot chu thabera shia in Garchiroli police station a complaint an ba thelu tange nge ani chung ko khada changa mi panga ngot mai ri lo te chunga an boral rungot mai hi ngai tha chi ani lo renga in kai chon thei nat na emo chuni se an chung kwa chawin an ve arin omlo boka chu mai ba ka chung ko danga hetiang nat na nei hi tu ma an ombok silo awangin thenom khoweng te pu in ngai dan le rin dan an nei po hi thil om lo ani shan lo ati thei ome heti lai meking Sankar Khambari te chung ko member panga ngot an boral na chungchang a hian doctor te po in an nat na tak chiang taka han soi mai thei an nei lo tlat mai chu lo renga doctor sang sang pan an awangin
heng doctor an pan te po hian rin dan sang sang nein an ngei dan po ain ang theilawa he wang hian boral ta te ho an dam laya an thisen simple an lak te chu medical test nei thale tura police lamin an ti angin laboratory a thon le vek an ni a amai ro chu report aron chwa poin ama ang thovin an na chan han hlin cha tur an la mu thei chong si lo chutirwal chuan doctor then khat ngai dan le report sang sang zir chiana an nei na ero cardiac arrest emo multi organ failure emo ani theimai ngem ti chu an rin dan pakhat ani tabera hetiang hian a chan dik tak hriat chho ani ri lo ma se police lampu in doctor te ngai dan le report zir chiana an nei hnuwa an thutluk na chu tan chana mangin nu chhuina kalpui an tumta ani amai ro chu cardiac arrest emo multi organ failure emo po lo ni se chungko khata mi panga zet a inzon deuh thowa an boral chuan police lam ngai tuana article thuin angai na an shelo hle maya an hmalak na masabiratan police chuan chhiat tok chung kolam thu zo fiana te nei masa in malak an tum dan le an chung ko chanchin te an zot nola hengba ka hian a hu hawa thu zo fiana an nei pui pialama mimal anga komte po nei nolin chung ko ai o in mi panga ngot police te hian an kom nge nge a chumai ni lavin kil sang sanga changa nu chhuina an kalpuina a an chung ko din hun le thil thlen dan chungchang a hian police ten thei to pan chwa char char ani ber chuta nu chui tu lamte ngai tuan a thil ron piang ta chu kumbare te chung ko member then khat tak sa hrisel lo na in na sataka atlak bok lai le then khatin nun na hial an chan lai chuan maktak main an mo boral ta ti zinga til rosan kumbare nu pui sangga mitai eroin ataksa engma in soiselna anei ve laute achet phunga le akho sakdan chuan police lamte ngai event a hlo tatlat maya hei wang hian aruka thli thlai zui paring bokin pon lama ril hel deu emo chung kolama tanga chiat an tona chungchanga han me bel tur thil engma an shebok si lo nen chung ko chunga boina ani theimai ngem ti chu police ngai dan ani ta zela ti chuan atopa topa an mo boral ta ti zinga tel rosan nu pui kumsom ni paruka upa sangga mitai chu thuzo fiana nei le tha sia in avoi ni nan police station an kaule tange nge a chuta chuan an chung ko chunga thina thleng chungchanga police ten kil sang sang atanga zona zotin thu sang sang an zota ma se ani eroin an chung ko chia to chungchanga in nam hnoina engma ani lo thu soin apasal pomlai nge rosana boral zinga atelawanga ator ziale sheom ati tho police chu asilve boka amai ro chu darkar fe sangka mitai chu police ten an kom no in an chung ko chungchanga chung ko lam thu soile atong ka chuaka in an lo na lai an mu chuak tatlat mai le heta hian police ten thu in mu che lo na lai an zo kwal na lama sangga mitai chu a in tong ok pal hlo maya theitop choin asa himna tur ngai to ranin dot alo soi kwal viau mai alo ni chutia atan dot soi kwal thei ani tak silawa chuan an chung ko chunga thil thleng chu amaro manna veka ti ani tho police ma in puang tange nge in ani ba ka hian anulai zon komsom thum pariata upa rosa ram te ki po atel ve tho asoilang tel bok ani hetianga sangga mitai in puana police ten an shet hian mak an ti in anu te tel veng mo te chuan an ngai tuana article thuin makti na lian tak an neya he thila hian sangka mitai hian thurwal pui asomin ani hian alopum ve mai nge nianga khambari te chung kwanin in huat na an nei sa ve shim shim ti chu zona om ani le ta a heti lai mekin sangka mitai in puana a anu te nen ro man na siam don an ni thu sei to ma se midang in nam hnoi an om le om lo te achung te nun na lak nan hian engthil nge amanang ti tele damdoi emo mangin annu na hi lolak sak ni hlom ta se chung damdoi chu khoya changa amu nge ti thlengin police lamde chuan hria tumin ma anla chunjom ta char chara chutirwal chuan athil swal ti te apuan hnuwa garchiroli police chuan sangka mitai po kol chunjomin lok apa anda lut ngala hei mai ba ka anu te rosa ram te ki po police hian sangka mitai lok apa da lu ani ni la la man ve ngalin lok apa ani po da lu ve ngal ani ta boka he min nu hian police chuan thil thlendan kim changle engwanga hetianga chete mai nge ani ti in achan hria tumin zo na sang sang an zota a chuta sangka mitai chuan
police zo na sang a chana an hun kal to chanchin soi chuakin a pasal rosan khombari ne na anin ton dan zong te atira a pasal rosan ne na ani ne na chungchanga a chungte an lom lo dan te an rem ti lo chunga anei dan ti le in nga zonga in nei lui an ni dan zong te a soita a tin heng ba ka hian chutia a chungte rem ti lo chunga ama thuwa pasal nei ani awang chuan anu le paril ro nalutok anin ohlum dan zong te po police ma hian a soi chuak vek bok ani amai ro chu a pasal ro san anen ani nei hnu hian abe se angin thil a thleng lo fo maya chu mai ni lovin a pasal chungte hian an ti re thein an ti du da thin viau ani ome ani la hlim taka a pasal bula hun man in be sein anu le parem ti lo chungin pasal anei kha ani a ma se chu tiang a thleng le si lo chu a hre thiam lovin aril ro an hle a lelama ama awangin anu le patin an nun na an lo chan pha to box si awang le a pasal chung tilaka har sana sang ani chhotak zela chuan thung rol na pek ve do na ril ro aputa aloni a chutianga a pasal chung tilaka chet lak do na ril ro apu chhomek lai chuan thil hriat chhuanein kum engemaw zat liam ta atang to in a pasal lam tele anu te i roza ram te ke ti chung kwa chu mahagon khwa ram in sun awangin anlo in ti boy photo thin ti a hre chuak ta hlo mai chu wang chuan ko thial po lo thleng to an nge a ma se kot lamin thutluk na mumal tak chung ko ni te hi ala siam sak thei ri lo awangin a khoilam ve po an ram in chuwa ko thlak a phal sak lo ve a chu tiang din hmuna ding ve tho ani awangin roza ram te ki ti chung kolam po hian kumbari ti chung kwa chu nokti na riau an lo nei dei to hi alo ni a chu sangga mitai hian sha in rim changa lakdan kong azung le ta ani ti chuan anu te chu thil om dan le adu dan te soipuin thurwal pui asomin ani po in an chung ko har satna sutkian atana thaturanga in an patni intiam rol chuan thutluk na rap thlak takhi an siam ta alo ni reng mai chutianga ruam man an siam no chuan sangga mitai jok chu agriculture lamzirmi alo ni to bok nen an college a po to par hial ni pha ani a he wang hian agriculture lam kai hnoi po hri ve nualin thlai le hlawata na an man chi mishing ta na tur chanjang si chemical chekhat arsenic le theliam chu a chen puite nun na laknan a thabir do na sia in man atum ta mi a ma se an veng chung dor vela theliam chu an no kol mai lo awangin anu te i roza ram te ki chu phone manga bia in dor danga lo zong ve tura shilin chutiang chuan ro manna an kalpuita a chutia an ro manna ti puitlen na an mamote an la khom zo nu chuan sangga mitai chuan an choi tura damloi chu polsakin chutiang chuan a pasal chungte mi panga lai mai nu na chu alak sakta der mai ani sp nilot palan thuthar lakhom tu te ma a soidanin thil swal ti tu te pahni sangga mitai le roza ram te ki te chu tol tha thu boy ri tak siam sak an ni thole danin a phut anga shemna atma chondon thuwa soya chu mai ba ka roza ram te ki pasal pramod ram te ki apo police sen thu zo fiana nei tura an lak ve ngal tho soibokin ani po hi he thila hian in nam hnoina ane nge rin lian tak anei awanga police hian man anni a hei wang hian ani po hi thiamno changve theidin hmuna ading ve thowa amai ro chu he case kal lai mek ani awangin an chanchin kan bo seilai hian pramod ram te ke hian thiama changdon nge don lo kan hre thei mai lawa hetia an chanchin engai thlak mek la hian thutluk na po anei hial to mai thei keini ero in ziaka kan hmu chin kan ron tar lang ani e